بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام نونسي جرباي ناوسين الله رب العزتنا تايبان پانا سدا مسلمان ايكوي کی دمکتا ngasi phawba Quran gi mayek ama phawba onthak onjin tawhandana nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam ge punsi gi mitkup khuding mak ase amata manghandana ngasi phawba senaduna thambiri masi aikoi gi damakta yamna laibak phabani aikoi gi damakta aphong balambi ni angan balambi ni amak palaita balambi ni taibangi haukiba itihas na sakhini nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam gi lambi da chatkhiba Allah bu kiraga rasul bu nungsiraga sunnat bu thago naraga chatkhiba mioiba khuding makna taibang pan asida aikhoi gi wakhal na gyan na lama phangdaba mawongda joy toramlaga langamlaga thoibu oiramlaga ummat asigi kana ba thabak tharom kaya ama toramlaga hankrabani atien ba matam gi manungda Quran amadi nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam gi punsibu nungsijana konjaraga chatkhiba makhoina telaba matam gi manungda chahi kaya kaya hinglabasu tawbangam loidaba mioi lising kaya kaya na pangthok pangam loidaba thabak thorom kaya ama mi ama khakna pangthok lambagi itihas kaya ikhoi gi mangda lairibani adubu ngasi aikhoida musalman mo oibagi mahau mangam asum mang tharakpa asigi maram kaya gi manung dagi ahan ba maram na karino aikhoi gi Quran dagi lapthokpa samaina tawduna aikhoi gi punsirol da Quran gi ya thang adu bunung siba rasul sallallahu alaihi wasallam gi tarika da satpa ngamlaktaba mahake sunnat pu thawiraktaba masigi maram dagi ni masi aikhoina matam gi matung inna wakhalna gyan na sagat labasu kaidorung da dumak mai pak roidabani aramdi Allah rabbul izzat ki maktarba kalam pak ki mafam kayada khoi da hai khrabani nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam ki matung innabagi akan baya thang tau khrabani wama ataakumur rasulu fakhuzuhu rasulna na khoi da pirak pasing ado madubu no khoi lausillo wama nahakum anhu rasulna na khoi da ki thinglak pa thabak sing ado fantahu madudagi na khoi lepo tauranu lapthoklo wattaqullah dugi matung da hari bani Allah bu kiyu Rasulna purak pasing ado maduna hoina karigumba lausin bangam draba ado betaragadi Allah bu kiyo Rasulna thingli pathabak sing ado madadagi na hoina ngak na chatpang ngamdragadi Allah bu kiyo karigi inna Allah shadidul iqab awai bamak Allah diyam na tamthiba azab pi bangam mapuni Allah gi azab ti yam na tamthibani ikhoi me bagi wakhal na gyan na lausing na lama phangada bonate Semain tawduna nungsiba rasul masabang na haibiri bani karihaina faman raqiba an sunnati falaysa minni kana gumbana aigi sunnat asibu na thairaba aigi sunnat asibu yadraba adoi battaragadi mahak aigi manung dagi natte aigi kanglup singi manung dagi natte na haidi bofam asi apik bofam natte adugum laba rasul Allah gi ngam thang da khwaidagi hena matik magun wangba mahak ki hakchang dagi ikheng chen thaba matam da farista sing laktuna ikheng tahaliba mi sing aduda Singani na sab khairaga doisin khragena hairaba Allah gi athoiba mehman meras ta kaukhat pi khiba mahakna karigumba nungai yai phana laiba pamnabadi uhud ki ching asibu sana onthokan ge haina Allah gi maikai dagi offer la khiba sumain tawduna hayeng maidan hasar gi war batan pham aduda mioi basingna magi kabar dagi
haugalak napsi haina chen rakadaba matam mioi basingna magi hakchangdagi chen tharakpo homang aduda kanagumba khumit yoba kanagumba mana khoklu yoba kanagumba mana khwang yoba kanagumba mana iroiraga irak naraga chatlagadaba chen lagadaba matam ima ipa ichil inaw ama tamasa khanglaroidaba achamba banda sing de lairadana nabi sing phawba ambiya kiram sing phawba kakngau naraga napsi haina lauraga lairadaba somda nakal amadana allah gi asaw bagi ngam khai thengna uthok laga lairadaba inni anallah haina allah na lauraga lairadaba allah gi asaw base kham thengna phudok lagdaba numit aduda nabi pumnamak ki manakta ummat sing asina chatloba matamda pumnamak asina ai ngamloi hairak ladaba matam aduda nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam gi pirang khakna maha khakki duana maha ki dua khakna maha ke safahat khakna allah gi asauba adubu ing than ga doriba adugum laba athoiba nabi nungsi khraba nabi ahingda nungthilda ummat pu kaubi ramdraba sakrat ki matamda aigi ummatta law thawai lawda wagadaba chaina sing adu aingonda pibiyo haibi ramlaba ummat asigi damakta punsigi nungai bu pamja khidraba ummat asigi damakta tumba chaba masak khang khidraba ummat asigi damakta masagi oijaba kari mata tawbi ramdraba nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam adubu ningasi aikhoi kauthok lebasi mahak aduna aigi natren haira khabata ragadi ai khoi gi chat pham atop kadai da lambi laigani maram asina nungsi jarba estin nausing sunnat kanaksin naba sunnat pu thawai ba haibase ai khoi da yamna tangai phadraba ama khaktang ni ngasi youth naujawan naha pakhang oiro ahal lon da oiro angang lon da oiro hiram khodim maktam khoi gi punsi gi raga amada sana senna innaba chana ba hotna ba sida aikhoina kayamatik yamna nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam gi sunnat asibuna thairi buna muktang khandraga yengse kadai matik yauna aikhoi gi iman ase son thakre hayu matamda hiram amada luhong bada nika son bada janaza da sibada isale sawab ki hiram do oiro khurlai kai gi hiram do oiro lengak sason gi hiram do oiro karobar gi hiram do oiro pumnamak asida aikhoina ai gi nafsuna haiba ai gi asaw baduna haiba ai gi apam baduna haiba aduna sunnat pun namthatlaga shariat pun namthatlaga hinglibane masigi sina aikoi kayam koina allah gi mamang da singnaraga laiba ngamgani amuk tang khandaraga yengse aikoina chummi haina khallaga tawriba ngasi muklaga napal lamaga phutani amaga loirina tawriba ngasi aikoina tawriba afong ba aran ba kaya asina shariat ki mingdasu tawriba afaba ki mingdasu tawriba haiba sing asida aikoina ngasi khan thaba ngamdriba aikoina afaba ni tawriba chumbani ni tawriba quran na kari hariba hadis na kari hariba no haiba sina khan thaba ngamdriba aigi pokning gi apam bana afaba tawbaduna te islam sami'ana wa ata'ana taba inba ya thang inba itaat sin islam da khwaida gi maru ori basi afaba mayam tawbaduna te aduna sunnat amadi bid'at masi aikoina masak khangadabani munna hakchang gi phije chakset ki mari lena ba hiram singda oiragna sunnat ki mayong ta lairiba se fashion ni ibadat ka shariat ka mari lena ba hiram da lairagna sunnat ki mayok ta lairiba thabak sing ase bo bid'at thaina kawi ani mak achauba guna ni adu bo bid'at ki guna asina fashion gi guna hadagi saruk kaya mamuk hele dunangasi aikhoi gi punsida aikoina haidokpada sakdokpada chabada thakpada karobar tawbada laira su tambada punmak asida aikoina allah gi nabi sallallahu alaihi wasallam gi punsi wari bunna thairaga thamlaga musalman ni haina hinglibane afong ba sakta ma musalman gi getap ama lauraga musalman gi dress selaga maithong koi hapsalaga kokta topi upsalaga matam manga gi namaz solaga aikoi di musalman nen lairibane matam manga gi namaz te khoi degi hena munafik matam du da allah gi nabi gi matam du da son kiba munafik singna son kiba namaz to hobai khona son mangam laroi khoi gi namaz asidi allah na yabi bra yabi da bra hisu khang mangamte allah na pum kabul to biba yabi badi oisano ado haining li badi khoi si khan thabagi matam oire haujek si hiram khodi makta allah gi nabi na kari to biram bano sunnat khara khak akhang ba khara khak hanada ki tarak pa khara khak maktab ta ki tarak pa khara khak adu khai khoi islam ni hena khallaga laiba taraga di haing allah hanglak po hang kaya adu dai khoi na kari no khumlu ka daba ai gi poknung gi apamba aina sauning ba aina phai khan ba pumnamak ase khoi na thadok ka dabani karigumba marak aduda aigi dugi mayokta allah gi wahi sing allah ge ya thang sing nungsiba rasul gi sunnat na lakpa taragadi aigi apamba ai mang ta ka dabo raga so aina tak tum gi dabo raga so aina chop ka dabo raga so aina ikai gi dabo raga so masi pumna ma se thado ki dabani madugi mangal phanglakpa gi mangal ado madu oina ngai gi dabani khoi musalman oiba taragadi nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam na haidok piram lebani ai bu na khoi gi nasa ima baba na chidna naw na chana so pumna makta gi he na nungsina na khoi gi thamoi da tha wang na thamdri phobo momin oiroi hairam lebani
अल्लाहगी नबीबु ख्वाइदगी हेन नुंसीबा हाइरिबसिगी खुदमसि करी ओइगदोरिबनो ngasi aina thabak ama taw matamda afabadi manba aina di phaina khalaga tawgadoriba adubu hariba thabak ase nungsiba rasulna tawbiramda bana traga nungsiba rasulna thinglamba thabak oiba taraga di aigi apamba dun namthat pangamgada baneba aigi babana yadrabasu aigi imana yadrabasu aigi ichana yadrabasu aigi isuna yadrabasu karigumba aina aigi apambagi maramdagi natragana aigi ima babagi harau hannabagi damakta aigi icha isugi harau hannabagi damakta shariat ke mayokta sunnat ke mayokta thabak tawba taraga di aigi thabak asena haribani karinona nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam de aina mingkhak ke nungsibani allah ge nabi oibagi nungsibani duga magi thabak asida aina pamjade haribani ba nauzubillah maram asidani shirka gi matungda bidat hariba thabak asina khwaidagi chauba guna ham oiribasi Islam की फजबा निंगथीबा चाउखटपा पुनमक असे नुंसिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खोंथांग खुदिंगमक्ता लोटलिबने हाइबसे अखोय खुदिमना कैदोंगदा कावरोइदबने ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم سورة النساء آيات نمبر 13 هم دوي سوبد الله نحبيربني لغلو ميساق مهاغنا الله أمدي رسول की हाइबा इल्लबा अदो एरबदी يدخله جنة mahak ado jannat ta changhan bigani allah na tajri min tahtiha al anhar hariba jannat adugi makhada turial sing nahar sing cheliba khalidina fiha mafam adu makhoi matam juppagi oina lairagadaba wadhalikal fawzul azim amasung masi makhoi gi tamakta allah gi maikai dagi achauba mai pak pa mani hazrat abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dagi pawdam mi nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam na haidok pilamni bani kari haina aigi ummat khuding mak jannat satkani adubu इनकार तब मीसिंग यादब मीसिंग मखोय उदी चटलोय हाइना कालो साबाई किराम सिंह हंगत चखी ओमय याबा कनानो इनकार तब दोरिबा कनानो यादब कंगुसे काला नुसिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाइदोक पीकी मन अताअनी दखलल जन्नह कनागो मियमना कनागो मियोय बसिंगना आइगी हाइब इल्लबा आइगी इतात तौरबदि महक जन्नत त चंगलगनी ओमन आसानी फकद अबा कनागो मियमना हाइब इंद्रबा आइगी मयोक्त लैरबा अदोय बतारगदि महक हाइबा इंद्रबा कांगुनी हाइबा इंद्रबदि महक के लेफमसे कदाइदा ओइरगनी जन्नत जहन्नम द ओइरगनेबा अफोंग पाउता कया अमनी तबंग पानसिदा अखोइना खंगलिबनी अखोइ एग्जाम थाबा लाकलिबनी ngahai khakki hingba lakpani Allah na yabinaba honnaba lakpani Allah na yabinaba maram sing soi khoida loina Allah gi nabi sallallahu alaihi wasallam na takbiram labani haibasi khangna ngasi aikoina pokning gi apam baga loina taihong panasida hingba tarakati taihong panasida soi khoi lai kha adumak tagani hayeng Allah gi manakta su kari matal lairoi maram asina nungsijara isile naw sing akhoi alim ulama sing muftiane kiram singa nak naraga sunnat asibu mapung phana khangnaba hainaba nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam gi history asibu tamnaba khangnaba hotnasi hai basing singa si aikoina yamna thawoidaba ma laikre taibongi mela asigi marakta chen khringaida अखोगी दुनिया सु याउदबा यादे दुनिया सु याउदबा यादे हाइबगी खोलाव असिगा लोइना दुनिया खक्तगी ओइना होनखिबदुना दुनिया गा दीन गा पक्षिनबा ngamdre दुनिया गा दीन गा पक्षिनबा ngamdragadi अखोइना करम्बा अमाल नो अखोगी करम्बा थबक नो अखोगी करम्बा रेकॉर्ड नो हयंग अल्लाह की ममांगदा पुथोरकपदा मियाम मांगदा लेमनंगाई ओइगदोरिबा अल्लाहना हराउनंगाई ओइगदोरिबा सदे फरिश्ता सिंगी ममांगदा चाउथोक चनंगाई ओइगदोरिबा हयंग अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अमनी हाइना चाउथोकना नुंसिबा रसूल की ममांगदा लेप गदोरसी करी पूरगनो नसी चौखटपगी मिंगदा पर्दा पर्दीगी वखलोन अमत लैत्रबा चौखटपगी मिंगदा लुहोंग युम्बान कैबान बमतमदा थवोइद्रबा अमा फावबो इसाना तौनिंग बतौरबा बे पर्दा इकाई एकी खंगदबगी थबक थरम कया अमा पांगथोकलबा सुमाइना तौदुना कनागुम्बा लैतबा मतमदा असि अनागे मतमदा आइगी पुकनिंगना आइगी ज्ञान सागतलगा अफबनि हाइना थबक थरम कया अमा तौरबा हाइबा थबक सिंगसिना आइगी करी फंगदोरिबनो आई इसा सवा फंगलोइदबा थबक अदुना करम्बा मीसिंगदा करम्बा मतमदा करम्बा मफमदा बरकत पिरकदोरिबनो करम्बा सवा पिरकदोरिबनो अदुना ngasi यामना अखोइदा खुदोंग थनिंगाई ओरिबदि करिनो हाइ मतमदा इबादत सिंग शरीयत के हकाम सिंग पांगथोक मतमदा तंगाई फदबा हिरम सिंग अदुना इस्लाम गा मरिनबनि तीनियमदा पांगथोकनबा होनबा अदुगा थौरम अदुमक्तदा अमुक्का अल्लाह अमदि रसूलना कन्न थिंगलिबा थबक सिंग असि पांगथोकपगिसनि मसिदगी हेना मुनाफिकत ओइबा मुनाफिक ओइबा मसिदगी हेना खबीस ओइबा थबकसी अल्लाह की मांग करी ओइरमगनी खुदम ओइना हारेबदा ngasi कनागो मिसक अमा निकाह सोनगदोरे निकाह सोनबगी तानफम असिदना मौलाना अमा कौरगा मुफ्ती अमा कौरगा सोलहनगदोरे बनी दुआ तौगदोरे बनी मतम पर्दा का तौदना खुद थांगतना दुआ तौगदोरे बने दुगा निकाह से हेक लोइखिबगी मतुंगी थौरम सिंगसिना अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना थिंगबिरमलबा ngasai gi khutba da songiba
मतई मनाव की ओइबा अल्लाह रब्बुल इज्जत की थौजाल अल्लाह रब्बुल इज्जत न जमीन लैमाय असिदा इंसान मियबु सेंबीरपगी थागबीरपगी पांदम सिंह निकाह की खुतबादा हाइख्रिबा अल्लाह बु कीनबा या थंग तौख्रिबा चेक्सिनबा या थंग तौख्रिबा नुंसिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुंसिबा वफम सिंह खुतबादा हाइख्रिबा अदुगी हेक मतुंग हेक हेक लैबदगिना मधु पुनमक्तु काउथोलगा फोटो का फौनब बे पर्दादा नुपा नुपी उनब यादब नहा पाखंग क्या उनदना रागा अमद केक कक्नबनी खंगदे अदुनी खंगदे चटनबी क्या अमा नुपा मयमदगी मी लाकलगा लांगबा ललांगबा चाक पिजनबा हिजांगै था तौबा हाइरिबा खुदिंगमक असिगी चैराक सै खोय अपिकपो ओइगनि खल्लोइसि नुसिरबा इचेन नाउसिन ngasi muklaga laigani si baibasi karisu tamdona ngamnatte ngasi modern gi mingdai khona tawning tawgani anauba kaya mehanti de adu de ada de na tawgani हाइरिबा बिदात कया असिगा लोइना करम इस्लाम पुरगनो करम कलिमा करम ईमान पुरगनो इखोइना हिंगदोरिबा अदुना अहानबदा अकीब पोकदबनी मथंगद नुंसीगदबनी अदुगी मथंगद थाजब लाकदोरिबनी अदुगी मतंग अहुमसिना पुनसिल्ला मतुंगदने इखोइदा ईमान की महाव अमा लाकदोरिबासी मरम असिना नुंसीजरबा इसिरि नाउसिंग अखोइ हौजिक मतमदा लोइनमक सिंगरबा ngaktani खंगद्रबसु खंगि हाइबदि यारोय मरमदि लमुक्तरिबा खुदिमक असे खंगदबा ngakतगनि करिगुम्बा खंगना खंगना तौदबो ओरगना हारिबा अखंगबदो मदो अखंगबनि हाइना सिंथानबा यारोय मरम असिना अहानबदा इखोइ खंगनबा होतनासि मरमदि खंगद्रबदि इखोइना कीबा फावरोयबा कीबा ngамलोय चानिंगबा फावरोयबा ngasi इखोइना सुन्नत पुनुंगसिद्रिबसि करिगनो सुन्नत की महाव मसा खंगदबगिनि सुन्नत की मतिक मगुन मसा खंगदबगिनेबा अथोइबा कयाना सुन्नत असिगी दमक्ता चिंगजावगुम लेपखिबना काफिर मतमदुगी सुपर पावर कयाबु नमधगिबगी पावर से इखोइना ngasi खंगद्रे मदुगी महावदो खंगदबने सुन्नत पो इखोइना करिम कथाइनबने करिसु लैत्रबा चमना दुमग हिंगलगा वखल नियत खक्त तौरगा सवा फंगलदबा चुमना लैरगा यागदबदुदा अतोप्पा गैर कोम सिंगी मतम चुप्पदा इस्लाम बु नमथनबा होनरगा लैरिबा इस्लाम की मुसलमान सिंगे थमोइदगी ईमान असिबु फोक्तनबा बदनाम तौनबा मुसलमान सिंगबु मतम चुप्पदा टेररिस्ट ने हाइना लाउथोकलगा लैरिबा लाउरगा लैरिबा हिरम खुदिंगमक्ता मुसलमान मुसलमान मुसलमानना इज्जत सी थनबा थाक नेम थनबा होतनरिबा अदुगुलबा कांगरुप सिंग अदुगी मतौ तमजरगा मखोइगी समखाक मखोइगी वंगांग संगांग मखोइगी फिजेत चाकसेट मखोइगी नीति नियम सिंग मखोइगी कल्चर सिंगबु मुसलमान मरकसिदा पुथोरलगा चाउजंग ngंजरगा इजम जमना मुसलमान हिंगजबा मुसलमान सिंगी ममांगदा पोंगजबा सारिबनेबा आइदि मॉडर्न ने अल्लाह की अजाब मचा मलाकद अल्लाह की असाब मचा मलाकद मॉडर्न पुन पुमचाई चाइगदबनि करिम तकानरोय अदुना पुमनमक असिगी मरुसि कराइदगी लागे इखोइना तमदबा खंगदबा ngasi कराइदनो इखोइना दिन तमलेबसे मक्तबता कारकपदा मक्तबता ज्ञान ताबोय तादबोय अंगांग ओरिङै मतमदगी कलिमा खर फाहलखिबा नमाज सोनबा तंबीरखिबा नियत तौबा हैहलखिबा वजू तौबा तंबीरखिबा अदुना तब दिन ngasi कदाइदनो मे यामना तमनरसि मदरसादा तंबसिंगना तमखरे आलेमुल मासिंग लोइनबसिंगना लोइनखरे अदुना तब अतोप्पा लैहौरिबा असुक यामखरबा मीसिंग स्कूल दा कॉलेज दा मदगी ऑफिस दा थबक तौरिबा मखोइसिंग सिन इस्लाम से कदाइदगिनो तमलेबसे अदु सिदासु कयामतिक इकाइबा खंगदना कयामतिक अफंगबा फोंदोकलगा करीमतसु खंगद्रबा हैत्रबा नोंगमसिगी मनुंगसिदा पुंग अमतंग अनीदंगदि इस्लाम असि खंगनबा होनद्रबा मियोइसिंग अदुना सोशल मीडिया दगी अतोप्पा कनागुम्बा मने हेक्ता हाइबमसु तारगा मक्कंग असि अलिमोलमा कयादा वकाय हौबीदना इकाइबा पेरिमिनो हंग तौरिबनि पाउखम पीबा ngamdren wari watai sandok pidana अलिमोल मासिंगबु चोफन नंगनबा मक्का होनदना तौरि यामना नोकनिंगबा तवंगक्तनि मसीपुनु मसी कराइदगिनो इखोइ खंगदबदगिनि खंगनबा होनसि आलिमोल मासिंग लोइनसि नखोइना खंगबदुसु इखोइदा ताकपियो समाजसिदा हिंगबदा चंगदबा मचाकसिंगदो नखोइनासु खोइदा ताकपिबा अमसुंग दुनिया असिदासु आखिरतसु माइ पाकदबा लंबीसिंग असे मसिगिसिसु आलिमोल मा मतिक चाबसिंगदगी इखोइ तमनबा होनगदबनि अदुगा सुन्नत की मांग थगरिबा सुन्नत की कल्चर असे मसि अमुक्तंग इखोइ समाजसिदा पुरकमिनबा होनसि मसिगी दमक्ता इखोइ मिशन नम चतनसि महल्ला खुदिंगमक्ता खुनलैकाय खुदिंगमक्ता आलिमोल मासिंग खोमजनसि मखोइदा हाइरगा प्लानिंग अमा तौरगा यूथ सिंगसिदा मतम मतम की नहा सिंगसिदा अदुदगी इंखलकलिबा लैसाबी सिंग असिदा करम माइना इस्लाम की नुंगसिबसि यहोनगनि नुंगसिबा रसूल की नुंगसिबसे करम माइना मखोइदा यहोनगनि मखोइदा सुन्नत की अपाम खरमना पोखनगनि सुन्नत की अपाम लैखर मतुंगदगिदि ngasi समाजसिदा इखोइना ड्रग चारिबा गुली चारिबा फादना पुंदना होनरिबा हुरानबा कया सतना हिंग अंगांग मचा मचा कया मिगी दुकान मांगदा बलब थेत होबो हुरानदना तौरिबा हाइरिबा कया सि कराइदगिनो बसि थिंगसु यारोय फुरसु यारोय करिदा नमजलगा बोर्डिंग दा थमरसु करिमता यारोय बदम थोलकपदा होय होय तागनेबा
नमफूद मी कैदनुंग सेमदोक ngam करेगुम मी समाज में सेमदोरके है तारगदी नुंगदगी सेंगदोरकदबनी नुंगदगी गांथोइना हल्लकदबनेबा अदु नत्रबदे अखोइना सेंगदोक कैदनुंग ngam अदुनदि अखोइ मतम खरतंगदि इंशाअल्लाह सुन्नत असिबु खंगनबा नुंसीबा रसूल गे नुंसीबा पोखनबा थमोइ सिंग असिदा अमुक्तंग बारतोन मसेगी मिशन नमा पांगथोकनबा होनमिनसेबा मसेगी दमक्ता आइगी लाइकाइदा खन्नबिरगा तानबिरगा यूथ सिंग नहा पाखंग सिंग पुनसिलगा अलिमुल मासिंगी मतेंग लौरगा मफम मतम खुदिंगमक्ता नुंसीबा रसूल गी वारी पुनसी वारी गी प्रचार से अमुक्तंग इंशाअल्लाह अखोइ तौमिनबा होनसी नत्रगदी अखोइगी लाइबक्ता माइथीबा नत्तना करी मत लैरोय सुन्नत की मतिक मगुन यामना वांगबनी हाइरिबा अवांगबा सुन्नत की मतिक मगुन सिंग से खंगनबा होनसे सुन्नत के मायोक्ता लैबा फैशन ओइरो बिदत ओइरो पूर्णमक अखोइगी माइथीबा अखोइबु ताइबंग असिदसु चोपनंगाइगी मरम ओइबा ngakतनी ngasi चोपलिबने अखोइ मुसलमान मरक्ता खरा चाउजंगनबगी वानी अतोपगी मबांगदा थोकपदा अखोइगी सिंथाना हौजि कदाइदा लैदिबनो गेम सानबुम खुबाक हापग पंगसान सानरगा लैरिबसि करिगिनो अखोइ मुसलमान सिंगी थमोइदगी पुनसीदा सुन्नत याउदबा थमोइदा ईमान सोनथरकपा अल्लाह की नबी की लंबी काउथोरकपा अल्लाह की याथंगसिंग अदुगी मायोक्ता आइगी पोकनुंगी अपामबनि हेले हरगा चतनरकपा मरमदगिनेबा हारिबा थवोंसिंग असिनने हयंग कयामत के निमित्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हाइगे तोरिबा काल रसूल इन्ना कौम तखजु अवैबा आइगी कौम असिना कुरान बु थादोकलमले हैना हाइबदि हयंग अल्लाह की ममांगदा उम्मत सिंग असिदगी मागी बदीने हेनगदबा कयादो मदु उरगा अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हाइदोकदोरिबा हाइरकदोरिबने आइगी कौम असिना पोइरिबा फिमसे कुरान बु थादोकलम मरमदगिनी हैना मरम असिना नुसिजरबा इसिल नाउसिंग अखोइ हुजिक मतम से यामना चीरबा तानफम अमनी पंगदना मित्तुमदना सागी कानबा ओइजफके खल्लगा लैथोकपगे मतम अदु नत्ते अदुना अखोइ थबक हौगदबनी इंशाअल्लाह ममांगी वीडियो सिंगदसो अदुमक हाइजबदुनी अदुना आइगी खुंदा लैरिबा वखल ग्यान लैबसिंग असिना पुनसिलगा नुंसीबा लंबीदा फजबा मओंगदा अनौब मतम असिगी खुजु खुलाइसिंग ओइरो टेक्नोलॉजी ओइरो हारिबसिंग असिगी मतेंग लौरगा अखोइगी करम्बा मओंगदा मतम असिगा चाना चुना मओंगदा आंगांसिंग सिदा रसूलगे नुंसीबा सुन्नत के नुंसीबा हापसिनगनी हाइबसिगी प्रचार अमा तौनबा अवेयरनेस सिंग प्रोग्राम सिंग तौनबा होनसे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जतना अखोइ खुदिंगमकपो अमुक हन्ना अखोइगी पुनसिदगी मांगरबा सुन्नत अमदि नुंसीबा रसूलगी नुंसीबा मोंग मतौसिंग अदो अमुक हन्ना पुरकपा अमदि पुनमक्ता थोंहनबा ngambagi पांगल पिनबि सनो वमा अलैना इल्लल बलाग।